Istorya na to karon ang importante nga pangutana. Unsa ba ang dapat unahon? Investment or health protection? Sa atong kinabuhi, daghan kita goals. Gusto nato og financial freedom. Pero gusto pud nato nga ma-healthy ta. Unsa ba gyud ang dapat unahon? Now, let's talk about investment. Kung mag-invest ka, nag-andam ka para sa imong kaugmaon. It could be in stocks, real estate, or even business. Ang investment, it can grow over time o naghatag ni sa tuwa og financial stability. Pero unsay pulo sa investment kung dili ka healthy? Ang health protection importante kaayo, sama sa health insurance, regular check-ups, ug healthy lifestyle. Kinahanglan natong protektahan ang atong kaugalingon. Ang pangutana, unsa ang dapat unahon? Dili kinahanglan nga usara ang pilion. Dapat balance. Mag-invest ka para sa imong financial future, pero ayaw kalimti ang imong health. That's why I recommend mo kuha kag health protection through health insurance. Kung maayo ang imong health, mas productive ka ug mas kaya nimo magtrabaho para sa imong financial goals. Remember, parehos importante ang duha. Invest sa imong future, pero siguruha nga protected imong health. Now let's strive for a balanced and prosperous life. Follow for more.